zofa te chen na Khawpuichhip Khua a Chhiat Tawhna Rapthlak Thleng Myanmar Sipai ten poisoi lo no pang paruk le puitling pakhat rong takin an that zofa journal Hualngoram Chin Hill Hualngoram chung Khua le tui Khawpuichhip Khua chu mei ni khat lai lam dar thum le minute som ni bor vel khan in dawna omya lovin military council Sipai ten jet fighter mangin an boma tual chung civil poisoi lo no pang mi paruk le puitling pakhat mi pasari an thia mi pariatin hliaman tuar thu HPO thok tulam chuan zofa journal ashil Khawpuichhip Khua chu tiau khomoi le zo khothar India Mizoram inram rina atanga melsom ni vela om ania bomtlak na hi ramri nen a in hnai hle boralta mi pasari chu kaushan le khotlang mi puiten zanlu an men ngala hliam tuar mi pariat chu HPO CDF Hualngoram ten mun himlam damdoi ina phurin enkolna an pek thu HPO AGS panina pungura chuan zofa journal ashil civil poisoi lo boralta te chu pakhatna pulang nun fela kumsom hi ukwa panina malsom moya kumnga pathumna lalhuap zawa kumli palina lalrin zwala kumtling lo thanga upa ania anni hi chung ko khat pa fa tefek anni a nu ber chu liam tuarin pathian zara adam khochuak lo ani pangana lalrin nunga kumsom parukna lalshiat kima kumnga pasarina jadidia laldu saka kumthum te ania boralta mi pasari te chu anvain mizo mi pafate vek anni boralta pulal nun fela chuan pathian mal som dongin nupuile fapa pathum aneya vandoi thlak takmain afapa mal som moyale lalhuap zawatenen sipai boma wangin khua a an boral ngala nu berle no pang ber nau sen lalrin zuala kumtling lo thanga upa chu hliam tuarin an oma arang thai ang berin mun himlama in enkol turin tom ngai mi ten an phur ngala mun himlam damdoi in an thlen nuwa in enkol man talo chuan an fapa dam chun lalrin zuala thlanga mi chu thim hlima aboral zui veta ani mei ni khat azana zan chuan now sen lalrin zuala thlanga mi chu Khawpuichhip lama arwang hon pui ania anu hliam tuar enkol mek chuan apasal le afapa pathum asun chu na ati hle a damdoi in atangin zanlaya afaparwang nen khua an honga sawrkar sipai boma wangin tual chung in som chuang luatlak lovin acheveka khotlang chuan ruang pasari chu zan menin indanga lenkhom na nei zui ani mei ni jing lamdar som pakhat atanga tlai lamdar ni thleng ruang pasari voina hun ser nei ania HPO CDF Hualngoram shwai tu ten poyanti in an sun hle a chat tok te tor puin sun na le ralna an vanai bokani HPO Vice President Pu Silian Kungale zofa journal thok tu te kanin biak na angin tiang hian chan na kan mu tun nai falam khopui in dawna a noi sangli MMK chuang kan seng ral to a mi pui himnan ti in pasal thateral thuam man tur leinan noi sangtel chuang leiba kanin siama pathian le mi pui rin chanin ruldan kong kan ngai to me kani ramle namtan mamo atamin mi pui tenen theitop choin kan tangruala Khawpuichhip chu zofa te chen na Hualngoram khwa le tui ani angin hetianga Chhiat Tawhna Rapthlak hi kan tong ngai lova HPO CDF Hualngoram shwai tu ten voin tlaya kalchilin enfia na kan vaneya poi kan ti in kan tuar pui hle a Khawpuichhip Khua Chhiat to ka hliam tuar enkol ngai zong zong damdoi man sen sau tul te tum sak vek anni anga lusun chung tele chen na in nei lautan thei top cho in tan pui na pek thei po kan tum bokang ti in HPO Vice President Pu Silian Kunga chuan zofa journal ashil hliam tuar mi pariat te chu an nun na tan hlau thon omte ania wangin tong tai puyan ngai hle a he Chhiat na Rapthlak poi khoi tu
Sipai sawrkar thil ti hi zofa te zong song le khovel pum hian hria sela mipui kan zalin lau zia le kan dikna chan vo ra be ani zia te shethar ila ramle nam zalen na tan mipui te nen thei top chwa in itang ro lang uti in somna le ngen na hlapui HPO Assistant General Secretary pani na pungura chuan asoi program di man sak ni sela suan ti te kan ti zo lua to kan le lo te ta na un kha kan ne mai tu ra ngai ta ila kan program kan pang chung zom zen mai don nia voina kan kun ser kan man dan tu tang pui ama sain karon siar na e pakhan na chuan pathian tu thian dim chiang na keiman kan enga sam number som hi pathum sang khata changa to thleng khan chiang na kan yang ti chuan mi pui la e thalai len khom ta bu khanin number som hi palina te le hi chatuan ram akin lo ti hla kan sang ti chuan hun lan tong trai na nei turin reverend trang lian kan so mang tina palina chuan lu sun chung te hne na tangin thu soi kan ngai thanga an thu soi in bang tan tu chere tiang hian yanga ama sabera pu zangai thuana na ron soinga a patina reverend kai than suma pathumna purin puma palina pu sang tiang loba tin sun chung te hne na tang thu soi kan ngai thanga ale helai hi kan lo sin chia lawa pu sai thuama izok tu kan yang tin sumi zo lu sun chung ke ta na tong chai na ni turin reverend room din lu la kan so mang kan program number paruna suan pathian thusa reverend lerin yang tin chen kan ngai ta anga tin sumi zo chuan ni pui da kan sanga tiamwai in khom leng khom ta bu khanin number za so kunna ban tin ro pui hmang jam ki la kan sanga pathian thusa min fil tu mai som nein kan hun set kan ti to panga ti chuan thlan nual so tu jong som te kha la pe to rin kan ko lok do na ya nu zat de ta yan HPO la matama local tu jong som kha kan la pe do na ya với nạn nhân control từ tập nên thì sát cắn búa cột lang thủ bộ in chiết độc chuông tê
nên trong in cần cho môn tùy lên thì khó khăn đồng suy lòng tiêu đủ bộ này ở đây em đi dọa là xong hồi trong mà có là sống sống tự khá cần cầu lẽ mà Ay, upat. Vâng là đó thời gian thì bổng rộng nào này hi bom hi Tawhna ta hi pani afla anga pani ni tura kan ngai bom hi ang vela hem pakhat hi tla sinatla na kasulay zol dei so ne ang la hi khoi na viu le hala hui ha valai na tom ve thế thì em số ở hết thì là hiện thì là hiện bổn trạc nó chú nè đây là in đây có cái gì em à chuyện này khóc mày cái là mà in tempo đây là tôm khóc mày đây volleyball court cả nè đây thì em ta